Panana. Hua kiwi. E hoko tau i ngā pana? Ai. E hoko tau i ngā hua kiwi ne? Ai. Kaumarua. Kaumarua. The word me has a range of different meanings, but when you use it at the start of a sentence, its equivalent in English is to say, should we do this? Or should we do that? Wai kokonati. Miraka tepe. E hoko tau i te wai kokonati. Ai. Tēnei. Ai. E hoko tau i te miraka tepe. Ka taea te hoko i te ihipani. The word ka taea, what we're really saying is this achievable or can we do it? So if I say ka taea e au te haere, what I'm really saying is I am able to go. Or if I use an upwards inflection on the end, ka taea e au te haere, I'm saying can I go? Ka taea te hoko ngā waipiro. Pepa hamuti. Parawa. Aihi kirimi. Me hoko tau i te pepa hamuti. Ai. Me hoko tau i te parawa. Ai. Ko tehea. Tēnā. Ai. I hea. Tai. E rua. E rua. Ka taea te hoko i te aihi kirimi. Ai. I nui te utu ne. Tēnei. Ai.